namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel hoy nomhlobo of course ta yakhe le hosi ngo Mr Post yeah lo ngata yakhe ngulinka na Ben Mayengani the president, then from there at least la continue na Ben Mayengani vele na the makatola ku rongiwa vele ka boxing match even then makumu ta yakhe tela ta shama yeah so kasimhlobo of course around the 4th of September ne kuna live le vele hosi ngo Mr Post anga hi endla vele ku Mr Post wa 2022 ivuyini la hi le confidence hi tweni ku hosi ngo Mr Post yi ri yini la so ku ri busy vele kha ku noziliwa timovha and stuff like that as you already know so loko ka ha noziliwa movha vele hosi ngo Mr Post fika komisa marito lawa yeah Ilesho sukuyebe. Ilesho Sukulwa Jehova na Sathane ngwana tinwako. Ilesho. Ne uma le vere le ka mgwagwaila. ta reference Ka mgwagwaila. Ane performing. Seni uyantanta performer la. okay Ne performing naso siko performiwa. Lo nsuka la. Ni ya studio. Azole rasta. Yeah, so. Ane kamgwagwaila nsuke kamgwagwaila. Seni performer la. Loko nsuka la madyambu la heta sweswo kari. Ni nghena studio mara still vengenhloli. Ni kamgwagwayela kontrake. Ni ta ku pende. Se ni ya studio. Mara still aphikizana. Yeah. okay Sigari kunene man. Rasta. Yeah. I know sharp. Bye bye. loko mina as you ever heard so singo vele wako suka vomu kwakwayela ku na live leyi nga hi endla like before hi yona kahle hi fike hi sungule hi yona la no vena ku ni vona ku endleli ya se hi na reference ya kahle a ri ku na ku a ri ku performeni a ku ri ku tirhiweni a hi playing this live here a ku ri busy swinene Sala flamati ba. as you can see a ku ri busy swinene so swo dula ku swona hosi ngo Mr Post ku a diri ku phefemoni ku hala vomu kwakwayela like ku tirha then from there swona a sa diri ku pendeni but still ve nge n'wi tluli u vula Ben Mayengani obviously because ka nkarhi wa sweswi i competition yana vele yi nga ta va yi kha yi ri kona hi ti 1 ta October so hoyo hi ta kha hi vona swi kha swi fambisa ku yini vele ni ku kanetiweni Master Tiko hosi ngo Mr Post a zi tshama diluza head on a mi to ku mi kaneta yena ku ri i swilo leswi nga ti-facts ka ti-head on a hi langutiseni ti-head on ta hosi ngo Mr Post va ndhambi hi vone na album ya 2022 hi kona ku ri the-head on straight vula le-head on vula leswi ti hambana ku hi tin'hweti ni or mavhiki vula la period la within 5 days of release each and stuff like that na mhaka leyi so hi leswo vele khe ya ka Ben Mayengani so initially he posted this post loko nga fotsela ku ya malembe hinkwawo mi ni hlamala ngopfu mina loko ni hlamale ku This is celebrity Bout Mayengani. Bout everything. Yeah, sure. About so Bout very it's in other words very it's basically a fight. Ikulu kahle kahle. So mrango phanda ita ikhaya kulweni before ya kulongofu na video clip yi kona ya mlungu n'wana kha tivisa mhaka leyiwa and stuff like that ngo hi pfula no hi twa ku timhaka tingani la We'll be having our next tournament on the 21st of September.
at the Forwards Okay. Farmers Market. And on that bout, we're going to have an exhibition bout with the former 2 Division World Champion Isaac Lachwayo. And he'll be taking on Benny Mayangani, the Tsonga singer. My favorite singer. No, I'm joking. I don't listen. Okay? You said my favorite singer and he said I'm joking. Shoka shoko hembendime. Injani mlungu kahle kahle. Wabayiza. Okay. Yeah. Exciting announcements. The first So maka yale raka phanda ithayeri ku lweni ka boxing match na Isaac Hlachayo munhu loyi a nga na history yo lwa hey antivi va ya ku iguleni ka matini murhanga phanda swo lava careful ko very exhibition ne so that way the exhibition loko se ni ya swi lavisana ni veta ni swi vona ku no man the fanta bene ma nga ni relaxana relaxana swilo leswi swi ta va swi ri planned swi ta kha swi fana ku vona swa vo khaspanyana so because they say in boxing, an exhibition is a non-competitive fight held for entertainment or charity, where the results do not count towards fighters' official professional record. So, kuta for entertainment nje just nje so sisi na swo mranga phanda a swi ta swi plan swi ta swi scripted nga mi swi vona tinyimpi a hi swi vona swo vo Casper a swi ri scripted vanhu lava va nga bana no banana man swi fana Mayweather nyimpi leyi ya yena nga yilwa last time I'm sure swi scripted so it will be more like that so nyana vona mhaka it's more like the friendly match mi kuma ku in general ti va ti nga ri serious ngopfu ti friendly match minkarhi yo tala no vula a bolo ni ku hisa ra bolo and stuff like that so hi leswo it will be a funny match man it will be a funny match loko ndzi tsundzuka na xibakele xo xa mirhanga phanda wo ni xi lava mina ni munhu wo lava swilo ma so hi ke hi leswo guys hi ta hi vona vhele ku timhaka ta ti kha ti fambisa ku yini vhele hi September hopefully ta ya ha ri kahle mani loko album yi ta yi kha yi hume hi October so imagine yi humesa album yi se yi na mafezula hopefully swilo swi ta kha swi famba kahle and stuff like that vhele khi ya ka xava mi no hlamala hi post leyi vhele nga fika a yi posta but a na hi minyana hi kota ku confirm hi ku swa xama what if swa khale maybe like stuff like that yeah if you can post this image even then I have so yeah of course initially sungula tsala this post la nga vatsala ku vanhu va mahlola ku sekeriwa ku nga ku sukeriwa hi maZimbabwe mara lexi a va xi lava va xi kumile and B don't call me inkomu leswi of course a nga fika tsala swona shama vekela that image as you can see swona ku va seke nomo kwalano ni le rameni mani ri ku dawuta ni swi va shama ku maybe a swo chasiwa or kanjhani but ivi ya endla live lweni vona ku yi diritiwini koko a ni mini na yo so ka live vhele vi ya swipano swa ku hayi impela i biwini na hemba swona ku hayi phati leyi ya red yi kona ya tikomba hiya as you can see loko hi langutana swona ku na vu-red kombisa ku hiya i laha ku halake ngati and stuff like that ku i namuriwini no a kha no byala bya yena probably henisi a hi no hi site as you have seen there leswi namuntlha hi swiphuta swaneke so kondekini mama wa swi vona wa khomana hayi ya so ku yo nghena chavi vhele ka live hi to va khe hi twa kwala na kwala mara xama a nga swi hlamuseli directly swilo swa kona but it's fine a hi twini kwala na kwala u le kwini kambe Mana khana ku ni kona ka mina. Mani te waso ku loko ni nga ri na wena na biwa hi mpfuka kasi why info? a ni swi tivi na ni vona badi nandini Ya ne. but a ni pfuke ni tsake njhani kahle njhani kambe Fuka u tsakile. Ni le ku kutweni. empfuki a namuntlha ni biwile mpfuka Imani ku le story leswi nga humelela ne. Mina vona ku picture ku buwini. Wawa? Se ni byela Sigidi ni ri xama xi buwini Sigidi a ku e picture khale liya u nga zungurukana a nga swi tivi woni vona mola u nga buwako
Ni pandeki nomunde kam. Eish. Won't mfana mina. I wanna pray right now in the mighty name of Jesus. Eish. Ngari ngakhongela mfana mina. na Yeah, xikandza so hayi I wanna bungu pray to you, and I wanna pray for you. A ni vavisanga la ntsena vanhu vavise mavoko. Won't mavoko mfana mina. Ah, same thing. Ni vavise na tinyonga kam. Swi right na tinyonga. Tinyonga, won't tinyonga mfana mina. Eish, a yi humeseki la. Eh? A yi humeseki valungu. Eish. U ta tsaka no ku senda Ai, humeseke, valungu. mahala. Ni nge vi vanhu va mahala voni nga ku senda. A va ntshunga a yi humeseki valungu na chavi la. A yi humeseki valungu. Loko munhu vitana chavi Mara at least a va ni gulangi matino so. na swi vona mfana mina A va ni endla leswi va nga endla gagaxi lembe ra kan'we. Loko wena loko ni endla leswi ni ta kota ngopfu. lava vona ka gagaxi ni ve ni va landza Mfana wa mina. mfo exi video kho yi ri frustrating to watch na hi chava ona patience ma munhu wa ku a nga na ku hlamusela a hlamusela switsanana ku i boyini na to ku yi crush a pfavula na vanhu lava nga na vona kwala hi kho at least ni twa ku na hi kho a nga vulavula kona laha and stuff like that Ni mi rhandza ngopfu valungu va mina. swo ni rhandzaka we kha u nga hi ri hambana ndzhaku okay ku humelelini a wu sungulini a wu ya ku kerheni ha ngheni kwalano A ni ya ku tirheni kam. hlamusela Xisa lexiya. U love n'wansati. and stuff like that a chavile za a langwa famba swo kona mina ni xama ri busy no lwa na vanhu va yena la yo za a langwa huma and stuff like that yeah, but from here vhele vi ya tsala a post la nga fa kombisa ku ya leswi nga endlisa swona and stuff like that a kombisa ku loko nampundzu ni suka Hatfield ni ya Central a ni tsake ngopfu swi hlola leswo vava ni fonele Gagashi ni bulanyana switsongo nkarhi wa kona a ni ya collecta swin'wana mall after call a swi teka 5 minutes ni nga sukeriwangi loko a va lo tlhava hi mukwana ni landza vakokwana a ta ku a ni n'wi lela a no lela because ku khavula na Gagashi and stuff like ku nga best friend ya yena and stuff like that ni lo sukeriwa and vanhu va kona hi lava ni nga tshama ni va pfuna vana va mehe ni munhu wo rhandza ku hleka always na loko ni holova na munhu a swi personal vana va mehe kumbe a loko vanhu va mina okay a fika loko vanhu va mina lava ni tshamaka na vona ni va lele kahle ngopfu loko ni fona ni ku a ni kahle va fike hi rihati nkarhi wolowo na mina a na ha ti tivi mara ni khensa xikwembu ka hinkwaswo so still message wa ku wa ha tumberi mara ku hi le ka lavhera va holoso hi swa vavasati a swo ka swi hlangana swi va xama kumbe yo delela hi byala a ridzi a swi clear swilo swa kona mara hayi sorry ku va i namuriwini xama hi swa vava swinene so from here of course i tlhela tsala another post a nga kombisa ku hayi vayisa lava ku na update a faka kombisa ku ni vula lava le phakati un'wana na un'wana loyi a ni tlhandlekaka voko ni ku yisa maphoriseni leswi nga kombisa swona ku munhu wa kho i khomisiwile vanhu va ku va khomiwile a ridzi ni twa xiphewa xitori xa kona wa tifayo ya ku pfuleni ka case ngwenya a va nga se khomiwe a ridzi kumbe va khomiwile hi leswo mi ta judge for yourself